Reka twongere tubasuhuze ari nako tubaha ikaze mu makuru yo muri iri joro ryo ku munsi wa kane tariki ya 14 ukwezi n'ukwa gatanu umwaka wa 2026 twihuta cyane rero ibintu bishobora kuba bigiye kongera gukomera muri Plaine de Ruzizi ariko cyane cyane hari ya M23 yafungiye uhereye za Katogota kuziye mpamvu rero amakuru ari kwerekana ko ingabo 500 z'u Burundi n'izindi 500 za FARDC zambutse mu kiyaga cya Tanganyika zigera hitwa Kalundu hano ni mu mujyi wa Uvira zihita zoherezwa muri Plaine de Ruzizi. Na makuru avuga yuko izi ngabo zigiye guhita zoherezwa Ruvungi. Ku rundi ruhande rero mbere yuko nkubwira gahunda yuko ibintu bihagaze amakuru ari kwerekana ko izi ngabo z'u Burundi zigera kuri 500 zo zambukiye ahitwa Rumonge zihita zibanza zerekeza ahazwi nka Kalemi. Ku rundi ruhande kandi ngo zikaba zari zigiye guhabwa briefing aho zagombaga gusanga izindi ngabo zigera kuri 500 b'abakomando ba FARDC ngo batojwe neza cyane abangaba ngo nabashasha baheruka gutozwa vuba bapasinze rwose izi 500 z'igisirikare cya Kongo aba n'abakomando. Izi ngabo z'u Burundi rero zambutse ziturutse Rumonge zihita zerekeza Kalemi zijya gusanga y'abandi basirikare ba FARDC b'abakomando bagera kuri 500 nkuko nari mbikubwiye abangaba ngo bahise bahabwa briefing barangije bahita bashirwa mu bwato boherezwa rwose baca mu kiyaga cya Tanganyika bagera kuri polo ya Kalundu nkuko nari mbikubwiye bahita berekezwa muri Plaine de Ruzizi. Amakuru akavuga ko aba bagomba gushinga ibirindiro bikomeye cyane mu gace ka Ruvungi n'ingabo zidasanzwe ngo z'Abarundi n'iza FARDC barashinga ibirindiro bidasanzwe muri Ruvungi kuzihe mpamvu amakuru ari kwerekana ko bikubiye muri wa mugambi wa Kinshasa n'u Burundi wo kugaba ibitero bikomeye cyane kuri M23 aho yafungiye hari Katogota ngo umugambi nyamukuru n'ukuyikura Katogota bakayikura Kamanyola bakayikura Nyangezi ndetse ngo bakinjira mu mujyi wa Bukavu. Numvishe banavuga ngo turakoresha uko dushoboye ngo nitumara kuyikura na Bukavu ngo duhite twataka ngo Rwanda ngo nibwo buryo bwiza bwo gukemura ikibazo. Izi ngabo rero ziraje mu gihe amakuru avuga ko n'ubundi bice M23 yarekuye hari muri Plaine de Ruzizi uvuye za Kabunambo ukajya za Sange ukajya za Cyankunda ukajya za Nyakabere za Bwegera za Mutarure ugakomeza za Rubirizi za Ruvungi bice M23 yabivuyemo byagarutsemo ingabo za leta zigarukamo n'izindi ngabo z'u Burundi wazalendo bo kugeza ubu baracyarimo ndaje mbabwira ibyabo gusa gahunda bafite nyine urumva ko ari ugukura M23 Katogota. Ubwo rero nyuma y'izi ngabo za FARDC n'Abarundi bari baramaje kwinjira muri Plaine de Ruzizi muri bya bice M23 yavuyemo hiyongereyeho izindi ngabo 500 ngo z'Abarundi na FARDC zidasanzwe izo zigiye gushinga ibirindiro bikomeye cyane Ruvungi noneho ngo bakataka M23 gute kandi M23 muri biriya bice bya Katogota na Kamanyola ubona ko nayo iryamiye amajanja kugira ngo Abarundi FARDC babe batanayikura muri ibyo bice dore ko abandi barwanyi bavuye muri Plaine de Ruzizi bo bagiye kuri za axe nagiye nkubwira axe Bunyakiri Walikale Kisangani axe abandi bagiye Mwenga abandi bacakazi baberekeza muri Haut Plateau Rurambo bajya Iminembwe nyamara hari abandi barwanyi ba M23 bafunze defense ya Katogota na Kamanyola ndetse bashinze n'intwaro zikomeye cyane mu misozi ya Kamanyola. Ubwo rero twavuga ko nyuma y'ingabo igihumbi z'Abarundi cyangwa se ingabo igihumbi zirimo 500 z'Abarundi zoherejwe hariya rwose muri Plaine de Ruzizi cyane cyane hariya muri Ruvungi zigiye gutegura ibitero kugaba kuri M23 Katogota Kamanyola mu gihe M23 nayo yamaje kwipanga neza. Ibi ngibi biragaragaza urundi rugamba rushobora kuza gukomera ku rwego rwo hejuru mu minsi iri imbere hariya muri Plaine de Ruzizi Ruvungi Katogota hariya hashobora kuza kubera imirwano yo ku rwego rwo hejuru. Andi makuru tukiri mu mirwano kare nakubwiye imirwano yari kuvugwa hari Iminembwe mu duce turimo Bidegu Kalingi Gakenke Kalongi n'utundi duce dutandukanye hari igisirikare cya Kongo n'Abarundi wazalendo na FDLR bari bongeye kugaba ibitero ku munsi wa kabiri dore ko no ku munsi w'ejo bagabye ibindi bitero byo ku butaka n'amadrone barakubitwa n'uyu munsi rero bagabye ibindi bitero byo ku butaka n'amadrone basubizwa inyuma. Ariko icyo ngiye kuguhanire zirita abasirikare 13 b'Abarundi imirambo yabo yasigaye muri biriya bice kikije Minembwe abangaba baguye hazwi nka Kalingi. Hano Kalingi rero ni naho habereye urugamba rukomeye cyane abasirikare bagera kuri 13 b'Abarundi bahasize ubuzima colonel wa FARDC wari uyoboye Byayo uyu nguye hasize ubuzima ba majoro bagera kuri 2 umwe w'umurundi n'umwe wa FARDC bahasize ubuzima kapiteni w'umufardc nawe yahasize ubuzima. Gusa makuru akerekana ko burya impande zombi ziratakaza ariko kubera ko M23 natwirwaneho aribo batsinze runo rugamba FARDC wazalendo barahunga kugira ngo uzabashe kumenya
amayi cyangwa se kugira uzabashe kumenya abarwanyi M23 natwe irwanaho batakaje biragora cyane kuko M23 ifite uko ihita ikavaringa iyo mirambo yayo natwe irwaneho ku buryo udashobora gupfa kumenya umubare dore kari nabo bari batsinze urugamba. Abarundi FARDC rero kugira aya makuru amenyekane yuko basize iyi mirambo n'aba bakapiteni n'abandi batandukanye nuko abasirikare bagera kuri 13 b'abarundi mirambo yasigaye ahangaha kuko abarundi FARDC bananiwe kuyikorera kubera igitutu gikomeye cyane. Abarwanyi ba M23 natwe irwanaho bari kubotsa basubira inyuma bihuta bahunga. Amakuru akavuga ko bahunze berekeza ahitwa za Mutunda, niho bahungiye FARDC n'abarundi bahunze berekeza za Mutunda. Urugamba rurangiye gutyo FARDC wazalendo basubira inyuma rwose batabashije kugera ku ntego yabo yo gufata agace ka Bidegu, yo gufata agace ka Kalingi, Gakenke, Kalongi n'utundi tugiye dutandukanye basubizwa inyuma mw'ubwo buryo. Ariko icyo nashaka kukubwira hano burya mu rugamba urwo rwose impande zombi ziratakaza, bivuga ngo FARDC wazalendo FDR ndetse n'abarundi baratakaza, ariko twirwanaho na M23 nabo ntibabura gutakaza. Ariko kugira uzabashe kumenya rwose umubare w'abarwanyi batwirwanaho na M23 baguye muri bira bice biba bigoye cyane ko bari bo batsinze urugamba ubwo bo bashobora gukavaringa imirambo yabo. Ariko nyamara iyi mirambo y'abarundi na FARDC yo yasigaye ku karubanda, cyokoze umurambo wa koloneli wo babashije kuyikorera n'imirambo y'aba majoro umwe w'umurundi na FARDC babashije kuyikorera. Iyasigaye ni y'abarwanyi bato, niko amakuru akomeza kubyerekana, ni ibitero byari birimo amadrone n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko M23 natwe irwaneho bakaba babashije kubisubiza inyuma. Ku rundi ruhande ariko andi makuru akerekana ko muri Sange ibintu ntago bimeze neza cyane kuko wazalendo bakomeje kwica abaturage. Amakuru akerekana ko FARDC yari yasabye wazalendo kuva mu gace ka Sange, ariko kugeza ubu wazalendo bamwe baracyagaragara muri Sange, abandi mu nkengero, abandi mu bihuru. Uyu munsi rero bongeye gukora amabara kuko bishe umunyamakuru wa radio Sange, uyu nguyu nawe yishwe na wazalendo. Ubona ko bakomeza gukora amabara muri biriya bice. Twigira muri Turi, Thomas Lubanga ukuriye umutwe wa CLP, uyu mutwe wa CLP mbibutsa ko nkuko byatangajwe n'aba expert ba ONI, nkuko bikomeza gutangazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bavuga ko uyu mutwe wa CLP ya Thomas Lubanga ukorana na M23 ukabone rwose nubwo urwanira muri Turi ngari ku uyu mutwe ukorana na M23. Cyokoze cyo Thomas Lubanga yigeze gutangaza yuko ashigikira impamvu M23 irwanira. Ibyo rero bigahita bihura n'ibyo aba expert ba ONI batangaje na Kinshasa bavuga ko uyu mutwe ufitanye na connection na M23. Ako karagaciho kugira ngo mubanze mumenye CLP ya Thomas Lubanga iri kurwanira muri Turi yakomeje no gufata ibice bitandukanye kuri transversal ya La Carbere hari mu ntara ya Ituri. Kugeza ubu igisirikare cya Kongo cyananiwe rwose gusenya uyu mutwe wa Thomas Lubanga. Ubona yuko uyu mutwe wa Thomas Lubanga uvugaho gukorana na M23 hari muri Turi hari uduce wafashe kugeza ubu kigenzura. FARDC yazanye ingabo zo kubutaka, uzana amadrone n'amahelikopteri y'intambara, ariko kugeza ubu byakomeje kugorana. Amakuru ari kuvuga ko Thomas Lubanga uyu munsi kuwa 4 tariki ya 14 z'ukwezi kwa 5 2026 yamaje gutangaza icyo bita CCLF cyangwa gahenge. Thomas Lubanga nawe yatangaje CCLF na gahenge kandi ngo yabyumvikanyeho n'igisirikare cya Kongo. Ukabona ko iyi case imeze neza nk'iya Alliance Fleuve Congo 23 twirwanaho na Kinshasa, aho bagidoha no mu Busuwisi bagatangaza gahenge ariko bakakarengaho. Ku rundi ruhande Thomas Lubanga kagahenge yatangaje aho ngaho we ntago ari bukarengeho cyangwa FARDC kakarengaho. Amakuru avuga ko rero impamvu Thomas Lubanga n'umutwe wa CLP batangaje gahenge bagasaba abarwanyi babo kudakomeza kurwana bagatanga gahenge uko kugeza ubu bemerewe ibiganiro cyangwa se ngo bagiye gutangira ibiganiro na guverinoma ya Kongo cyane hariya ku ntara ya Ituri ikuriwe na General Luboya. Amakuru akavuga ko kandi ibi biganiro bitarimo CLP ya Thomas Lubanga gusa, ahubwo birimo n'umutwe wa Kodeko uziho kwicwa cyane, uziho kugirira urugomo no kwica cyane abaturage b'abahema. Aba bahema rero na bakomoka muri Uganda ariko bakabarizwa muri Ituri cyane hariya za Jugu n'ahandi hatandukanye, bakunda kwicwa nabo ngo bazizwa yuko ngo ari mu bwoko bw'abatutsi ngo bakomotse Uganda ngari ngo nabo mu bwoko bw'abatutsi. Kodeko rero yakunze kubibasira. Mu by'ukuri aba bahema bo muri Turi ikibazo cyabo gisa neza n'icy'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu bwoko bw'abatutsi muri Kivu y'Amajyaruguru, kigasa neza n'ikibazo cy'abanyamulenge muri Sud Kivu kuko nabo bicwa bagatotezwa bazizwa kuba ngo ari abanyekongo nako bazizwa kuba ari abatutsi. Wazalendo n'abandi nka Kinshasa bagakomeza kubatoteza bavuga ngo n'abanyarwanda bagomba gusubira iwabo. Niko n'abahema rero bamerewe hariya muri Turi cyane uyu mutwe wa Kodeko. Gusa uyu mutwe wa Kodeko nawo nguri mu biganiro cyangwa se ugiye kujya mu biganiro na guverinoma ya Kongo, hakiyongeraho umutwe uzwi nka FPIC, hakiyongeraho umutwe wa FRPI, hakiyongeraho n'umutwe wa Chini ya Tuna. Ni imitwe ingahe? Chini ya Tuna umwe, FPIC kabiri, Kodeko gatatu,
FRPI kane hakiyongeraho na CLP ya Thomas Lubanga. Iyi mitwe rero nayo ngiye kujya mu biganiro na guverinoma ya Kongo cyane cyane ku rwego rw'intara ya Ituri. Ubwo rero Thomas Lubanga nawe ngagomba kujya muri ibi biganiro, niyo mpamvu yatangaje icyo bita cessez-le-feu ku barwanyi be. Niko bihagaze hano muri Ituri, ariko twikomereza n'andi makuru agiye atandukanye akomeza kugenda avugwa ku mirongo nako ku zindi ntambara za politike na diplomasi. William Ruto, perezida wa Kenya, yanenze cyane ibiganiro bya Washington ku buhuza bwa Amerika. Mbibutsa ko bino biganiro bya Washington Amerika ibereyeho ubuhuza, irahuza u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira Kongo isenye FDLR, u Rwanda narwo rukureho ubwirinzi, ariko hakazamo na yangingo leta z'ubumwe za Amerika zungukiramo icyo bita integration economique, ariko ubona ko iviza amabuye y'agaciro Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru ari kwerekana ko William Ruto aravuga ati ayo masezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na Kongo ku buhuza bwa leta zunze ubumwe za Amerika nta musaruro yigeze atanga, kuko mu mezi 6 ashize amasezerano ashyizweho umukono, kugeza ubu intambara iracyavuze ubuhuha muri Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa se mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ati rero ntabwo wakumvisha abantu uburyo ayo masezerano yabayeho ya Washington, ariko tukabona ko intambara igikomeje kugeza ubu. Ati bigaragara ko ari amasezerano atigeze atanga umusaruro, ahubwo William Ruto akavuga ko ubuhuza bwa leta zunze ubumwe za Amerika rwose budashobora gutanga umusaruro, ngo ahubwo Kenya, Tanzania n'u Burundi nibo bashobora gukora mu buhuza cyangwa se bakicara n'ibindi bihugu byo mu karere bagakemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, nibwo byatanga umusaruro. Naho aya Washington kugeza ubu ngo ntago aratanga umusaruro. Ku rundi ruhande ariko William Ruto arakomeza agira ati ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo gikomeje gutera impungenge kandi nta cyizere cy'amahoro kirimo kugaragara. Iki ni igisubizo cyatanzwe na Perezida William Ruto wa Kenya wavuze ku kibazo kirimo guhinduka mu karere. Umukuru w'igihugu cya Kenya yagize ati muri iki gihe ibintu biri ku butaka biragoye, cyangwa se bikubera ku mirongo y'urugamba ku butaka biragoye, kandi nta mahoro ashobora kugerwaho muri iki gihe. Ibi ni ibyatangajwe n'umukuru w'igihugu cya Kenya ashimangira ko hari umwuka mubi n'imirwano ikomeje mu turere twinshi two mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko abivuga, haracyari ibibazo byinshi bigomba gukemurwa mbere y'uko ituze rigaruka burundu. William Ruto yashimangiye cyane ingano y'ikibazo cy'ubutabazi gikomeje kugira ingaruka ku baturage bakuwe mu byabo n'urugomo. Yakomeje agira ati dufite abantu bagituye mu nkambi, kandi ikibazo cy'ubutabazi kiracyakomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Mu mezi menshi intara zo mu burasirazuba bwa Kongo zimaze guhura n'ihohoterwa byongeye kugaragara rikorwa n'imitwe yitwaje intwaro yo mu gihugu ndetse n'ingabo z'abanyamahanga, bigatuma abaturage benshi bava mu byabo. Imiryango ibihumbi ituye mu mimerere mibi mu nkambi z'agateganyo, kandi ahanini ishingiye ku bufasha bw'ikiremwa muntu. Ibi byavuzwe mu gihe ingamba za diplomasi zo mu karere n'amahanga zikomeje guhangana no kugera ku guhagarika burundu no gukemura burundu amakimbirane. Gusa ibyo William Ruto avuga nibyo, amasezerano ya Washington nta musaruro atanga kugeza ubu, kandi n'amasezerano ya Duha cyangwa se amasezerano akomeje kugenda cyangwa se ibiganiro bikomeje kubera hariya mu Busuwisi n'ejo bundi bavuyeyo nta musaruro, kuko kugeza ubu Washington kongera cyakorana na FDLR ntishaka kuyisenya. Ibyo byatumye u Rwanda narwo rudakuraho ubwirinzi. Ku rundi ruhande ariko amakuru ari kwerekana ko Perezida Tshisekedi mu buryo bwihuse cyane yohereje intumwa idasanzwe muri Angola kujya kubonana na perezida wa Angola, uyu bamwita Joao Lourenço. Bagiye kuganira iki rero? Uyu nguyu bamwita nde bakunzi b'inkuru mpamo official. Amakuru ari kwerekana iki hano? Iyi nkuru nyifite hano imbere yanjye, bihagaze gute kugeza ubu ngubu? Amakuru ari kwerekana ko umugabo witwa Maître Sumbusita, intumwa idasanzwe ya Perezida Tshisekedi, yoherejwe muri Angola aho yagiye kugirana ibiganiro na Perezida Joao Lourenço. Icyambere murabizi ko Perezida Tshisekedi yasabye Joao Lourenço wa Angola kuzakora nk'umuhuza mu biganiro byo ku rwego rw'igihugu cyiswe Dialogue Nationale. Hano rero Perezida Tshisekedi ngo yamuhaye ubutumwa budasanzwe kuri ibi bibazo cyangwa se kuri ingingo ya Dialogue Nationale igomba guhuza abanyekongo, igomba guhuza ubutegetsi, amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi n'abandi bagiye batandukanye. Hano Kiliziya Gatolika n'aya mashyaka kifuza ko Colonel Nanga wa Alliance Fleuve Congo Kabila babarizwa muri ibyo biganiro. Nyamara Tshisekedi akomeza kugenda yerekana ko adashobora kwemera ibiganiro byo ku rwego rw'igihugu, ko Joseph Kabila abizamo, ko Colonel Nanga abizamo. Hari amakuru avuga rero ko Tshisekedi yohereje rwose uno mugabo bita Mr. Sumbisita yagiye kuganira na Perezida Joao Lourenço kuri ibyo biganiro biteganyijwe Dialogue Nationale. Ariko se bizagenda gute ko igihe byatangarijwe kugeza ubu bitaratangira? Amakuru akavuga ko Tshisekedi hari uburyo ari kugenda ajijisha ibiganiro atabikeneye,
atabikeneye rwose, atabikeneye ahubwo yikenera ibya Washington gusa. Niko amakuru akomeza kugenda abyerekana. Ku rundi ruhande ariko amakuru akavuga ko Perezida Tshisekedi yohereje intumwa kugira ngo Joao Lourenço amugire inama ku bigendanye n'icyo bita referendum. Referendum rero iteganyijwe mu burasirazuba nako muri Repubulika Demokarasi ya Kongo igamije iki? Igamije kugira ngo abaturage ba Kongo bemeze n'ibitegeko nshinga rigomba guhinduka. Mu guhinduka rero harimo ingingo izemerera Perezida Tshisekedi kuyobora indi manda ya gatatu. Tshisekedi rero akabaza Lourenço kuri iyo ngingo. Kubera iki? Kugeza ubu Perezida Tshisekedi aravuga ko iyi referendum yo guhindura itegeko nshinga nibo abanyekongo bazayemeza cyangwa batazayemeza ngizaba mu bice gusa bigenzurwa na Kinshasa, ariko ibice bigenzurwa na MAA23 ubwo ni Masisi, Rucuru, Nyiragongo, igice kimwe cya Rubero, umujyi wa Goma, igice cya Kabare, igice cya Karehe kigenzurwa n'aba barwanyi, umujyi wa Bukavu ukagenda ukagera Kamanyola, ukagenda nako za Nyangezi, Kanyamanyola, Katogota, ibice bitandukanye byo muri Walungu, ibice bitandukanye abarwanyi bagenzura muri Mwenga, ibice bitandukanye bagenzura Iminembwe n'ahandi hatandukanye. Tshisekedi aravuga yuko aba baturage bari mu bice M23 igenzura batazabona uburenganzira bwo gutora itegeko nshinga rishya kuryemeza cyangwa kurihakana mu gihe bari mu bice bigenzurwa na leta bo babyemerewe. Amakuru rero akavuga yuko iyi ngingo nayo ikubiye mu butumwa Tshisekedi yahaye uno mugabo witwa uno mugabo rwose umujyanama wa Perezida Tshisekedi Mr. Sumbusita ajyaniye Joao Lourenço ngo akomeze kugenda amugira inama. Kugeza ubu rero ntago turamenya ibyo baganiriye kuri iyo ngingo kuko yagiye uyu munsi, nituza kumenya igisubizo cyatanzwe na Perezida Lourenço ayo makuru nayo tuzakomeza kugenda tuyabagezaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Turakikomereza andi makuru agiye atandukanye. Tugiye Burundi, umushikiranganje ushinzwe ikigega cya leta cyangwa ushinzwe imari ya leta bamwita Alendi Kumana ejo yatangaje yuko abakozi ba leta bashobora kongezwa imishahara, agatangaza ko abakozi ba leta bashobora kongezwa imishahara. Amakuru yerekana ko rero imishahara y'abakozi ba leta mu gihugu cy'u Burundi ari hafi ya ntayo, ni mike cyane. Niyo mpamvu bamwe mu Barundi rwose bataye akazi. Abangaba ni abadokteri, abafite za masters, za lisanse, bemeye guta akazi bajya kwishakira kandi kazi mu bihugu by'amahanga, uhereye mu karere k'ibiyaga bigari gaturanye n'u Burundi, abandi bigera ku mugabane w'Uburayi, abandi bigera muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Uburundi bukaba buri kubura abanyabwenge benshi cyane kubera ikibazo cy'imishahara iri hasi. Amakuru ari kwerekana yuko rwose umushikiranganje w'imari ya leta w'u Burundi, uyu nguyu ni Minisitiri w'imari ya leta, yavuze ko abakozi ba leta bashobora kongezwa imishahara kugira babongerere ubushobozi, dore ko n'ibiciro byazamutse cyane ku isoko, ibitero byarabuze, amadovize yarabuze, ubuzima bwarahenze cyane i Burundi mu buryo bw'umwihariko ugereranyije n'ahandi. Iki ni ikibazo gituruka kuri politiki ya CNDD-FDD, gufunga imipaka, ibihano bahawe n'ibihugu by'i Burayi na Leta z'Ubumwe za Amerika, kubera ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwibasiye abaturage bukica bukanafunga benshi. Muri 2015 abaturage bari kwigaragambya bamagana manda ya gatatu ya Perezida Nkurunziza, bavugaga ko ashaka kwiyongeza mu buryo butemewe n'amategeko, nubwo Nkurunziza yiyongeje ku gatuza ka CNDD-FDD. Ariko murabizi ko icyo gihe rimwe ngo havuzwe kudeta, abashatse guhirika Perezida Nkurunziza nabwo bamushinjaga ko ashaka kwiyongeza indi manda. Bamajije kuratiyo kudeta, bamwe barahunga, ariko hari abaturage bagumye bigaragambya, baricwa, abandi barafungwa, abandi barahunga. Ubumwe bw'Uburayi rero na za Leta z'Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byafatiye Burundi bihano by'ubukungu bituma ibitoro bibura, bituma amadevize abura, bigateza n'ubukene, bigatuma guverinoma y'u Burundi itabona n'ubushobozi buhagije bwo guhemba umushahara ufatika abakozi. Ubu ngubu rero bikavuga ko bagiye kubongerera umushahara kugira bongere icyo bita purchasing power yabo, cyangwa se babongerera icyo bita ubushobozi. Reka dutegereze turebe kuko biravugwa niba bizashyirwa mu ngiro, kuko abanyapolitiki hari igihe bavuga ariko gushira mu ngiro bigagorana, cyane cyane hari i Burundi mu CNDD-FDD. Niko amakuru akomeza kugenda abyerekana. Reka dusoreze aya makuru hano. Njye ari CLAUDE n'inkuru mpamo official, nkwibutsa yuko rwose nturangiza aya makuru udakoze like. Niba uri umukunzi w'inkuru mpamo official, nturangiza aya makuru udakoze like, bituma Google idukorera recommendation ya makuru yacu akagera ku bantu benshi bashoboka. Nturangiza aya makuru kandi udakoze subscribe, bakunzi b'inkuru mpamo official. Twaguka tugera ku 30, ndabona tugiye kugera hafi ku 25. Dushimira cyane rwose abakoze subscribe bakinjira mu muryango mugari w'inkuru mpamo official. Mwese turabashimiye cyane, ariko niba ukurikira inkuru mpamo official utarakora subscribe rwose byaba ari ibibazo, ekaba ari agahinda. Wadufasha rwose ugakora subscribe, ariko cyane cyane ukore like kugira Google aya makuru yacu yageze ku bantu benshi, mukoresha bino biganiro musangiza abandi. Turasuhuza cyane inshuti zacu, harimo Pablo herereye muri Leta z'Ubumwe za Amerika muri Leta ya Kansas. Uyu ni umusaza rwose herereye muri Leta ya Kansas n'abagenzi be. Turasuhuza inshuti zacu ziri muri Leta ya Indiana, ni muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Umugabo urimo Patrick
umugabo witwa Gatera Joseph, Karenzi Patrick, Mutongoro Datongana, Ibirindiro Benjamin, aba ni abarandofone bibera hariya muri Indiana, hariya muri leta ya Indiana, hariya muri leta zunze za Amerika, turabasuhuza. Abitwa ba Evrine n'umurundi kaza aradukurikirana, turabasuhuza bari muri Texas n'ahandi muri leta zunze za Amerika, turabifuriza ibihe byiza. Ku rundi ruhande kandi inshuti zacu ziri muri Canada, muri Australia, namwe ntago twabibagiye, turabasuhuza cyane ku mugabane wa Aziya, ku mugabane w'Uburayi mu bindi bice. Turabasuhuza muri za Norvège, mu Bufaransa, mu Bubiligi, umugabo witwa Michel, umurundi rwose ndagusuhuje cyane uri mu Bubiligi, n'abandi batandukanye cyane cyane ariko ku mugabane wa Afrika, muri aka karere k'ibiyaga bigari, mu Rwanda, i Burundi, Tanzania, muri Kenya, Uganda. Hano dufite abantu benshi badukurikirana, turabasuhuza tubifuriza ibihe byiza no kugubwa neza. Dufite inshuti zacu ziherereye mu burasirazuba bwa Kongo, mwese turabakunda cyane. Ubwo dusubiramo muri Uganda, mu Rwanda, i Burundi, Tanzania, Kenya, mwese turabasuhuza mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko ku rundi ruhande muri Mozambique naho batwereka ko badukurikirana, mukomeze kugira ibihe byiza. Central Africa naho nuko mugira ibihe byiza. Ku rundi ruhande ariko no Sudani y'Amajyepfo, mwese mutwereka ko mudukurikirana. Icyo mbijeje mwese nuko nzajya nkomeza kugenda mbagezaho amakuru atariho ivumbikanye, nyabagerezaho igihe amakuru rwose yo kwizerwa tuba twakuye imbere. Ubwo rero turabasuhuje cyane, mugira ijoro ryiza, murota Imana, murara haryana. Tuzabonana ku munsi w'ejo kuwa gatanu tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu 2026, tubageza andi makuru mashya. Ntimukureho urushinge, mukomeze rwose mudushigikire muri ibi biganiro byacu, munatange comment, mutange uko mubyumva, yaba inyunganizi, ibitekerezo, ibyo mudusaba. Hari n'abantu bavuga ko bifuza rwose kuzajya batanga ibiganiro cyangwa se tukajya tubaha ijambo nabo bakagira icyo bavuga ku nkuru MAA official, ku bitekerezo ku kibazo cy'umutekano mu karere. Ikibazo hari n'abarundi babidusaba, hari n'abanyekongo babidusaba, hari n'abanyarwanda babidusaba. Ubwo rero mujye mutwandikira kuri iyo nimero yanjye, ni 0783 8245 86, ni nimero yanjye rwose, ukampamagara waba ubishaka tukavugana. Niyo waza muri studio twakwakira ugatanga ibitekerezo byawe cyangwa amakuru ufite, cyangwa se tukavugana no ku murongo wa telefone. Twe turaba demokrate ntiduheza. Ubwo rero muri comment mutanga ibitekerezo, inyunganizi, nibyo mwifuza ko twakora cyangwa se twahindura, kuko ni mwebwe dukorera. Murakoze cyane, ijoro ryiza, murara haryana, murote Imana, Uwiteka akomeze kubana namwe.